دني ورمان كم نيجي الجناجين ستر بقام مش خلاص ما تنط دلايا متيره تنافس ستر بقام ما تنسادم كأنه كأنه ديمنا سنجا وامبري ده نمني قبيته نما مرار فهمته أكتي جنكمته كرته أتلين هالكني وجاه الريبة لبون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكتور تخينيا بكجرتني تيس سلام تنتينيا إسنها جيسو يجا الحمد لله في وفاة ما لين دفتي تيجروان جين دفتي مياد شيء عن الراب أفنا سلام تاجا فردوتي قرايا دخيتي تنوفتاجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن تتكلم الدكتور تخينيا أكو مجا سعدم قاون وأمان دنا وردا شارع راجل شو تتبعت إنما نرد دول دبي يسرد دوله بكم إني جرت نترفع جي أمان تنا نترفع إسا ما دي جرا أمان تنا قاين وردا رم بقى قياسني وجيم فونا جيتي نترفع سعدم كأنه جا خيجا أمان تنا وجيم دي ما جيت سترفير أتلين باجي تكلفاته أنا لين فيديو أتي أكتر برا بتا جرتنام بيها لكن أمو فيديو سنرجيتين باجي تكاني لين رفته إيرو وني تو يفيد أقوما إيرو هاغان كرته سبير بعده سبير غاو تي أتي أمو دورة دورسيته نبيرا دفتة جو أنا لين أمو سجارة كم تي يادو جرا برغويا كني شين ديا موجي تمسن كرته خاله غنا نار كابات بعده أبيته شارع تاجر أرجع متيره تلفون أنا ندوّلا تلفون نسويته نركض شانان كابو هيدو بكم كيان تا آدم رتين دوّس آدم خارتين دوّلا آدم تلفون خيارة ترامي ترى فورتين بكاسر دوّلا ستر في ديارم مانتا أكاسر تبقى شيخاتين دكتور شيخاتي بالبلة ساي رجال ده إيرتي على دي بقى إندلا قوي خيساتيس هيه ديفيدين سر دوّلا أما أنت نتانين سمدي رفوت هيك أنا ما أنت توبا كم يا أمي كم خيسة جرتان لين فيديو سنرجيتين باجي رفدة تثاك آمن قابلة كيسة أكان جرت كيف والله تواتا كهنو تيمرا فارنا وان كنا تكنا خارطونا غورتا ديمتي وردا مرات توبا يا بلتي دي توبا تي أكامي توبا تي تمافو أكامي ره मैं वो बिरादी हम तो सब माँ जितने बिरादी हम थे आपका भी बिरादी हम थे सोचिन कहते ना मत क्या मगाया था कहीं बेई तो इतने ना राती में नत्ता जो इतना रांझे तीन बार करते कहते ना बकाना में नत्ता मुझे फिर राचित डीजे बकसल इतने डीजे में करामत दीदे मेरे एक में गोल अम्मा यो बकसन जिराते आचित में कादी हमने वो जिला लो जेते से तो प्यारा माँ गलत हो मैं अनु बेटे मधुरा माना खान के इम्बे हमारे सलाडू फेटिन करते सिगाफत डा तुरे गलत हो मैं आते gartee gaa kadhuftee gartee nabira gartee akkatti amma yaada walta barfannee waliin barbaanna rakkoon qabu sheekallee telefoona isaa irratti bilbiluu dhiiroo dalagaa dhiiroo telefoonni isaa dalagu telefoonni sheekaa dadhaboota kan dalagu salaaqaata sheekara dawalee miti telefoon isaa fiini qabdan nin qabaan dalagu akkana gaayin ooyee gartee wardaan wallahi tuuta kana marifachiifte wallahi si wardaan ilmaani firraa galte wallahi garuu anammaan tana baay'ee wanti na gaddisiise gartee jireenya biyya namaa kana namuutu ni beeka akka keessatti amma yoo maraatte namni bishaan obaasu hin jiru gartee namni tokko sila osoo waan akkanaa walitti dalaguu baate irra namatti tola an akka yaada fayyaa Abrahaam bar haati ilmaan isaa akkana taatee mee ammaan tana isatti mata oltiin jaaran ammaan tana akkati taa'an isaa bar wardaa telefoona yookaan isa kanneen telefoona yookaan telefoona guyyaa ishiin harkaa baasan harkaa fuudha guyyaa ishiin harkaa deemtee dirqiidhaan harkaa kuttee ture Gujisaya harka beri telefonnya sih dah. Telefonnya ke sih amman tanah kaya. Semar ke jadi. Harka ada telefonnya. Kira ogani lagi sen order tuh kayaknya hala gerti wardan ke sertu hala ya cisa hala sokannya safi. Ifin be itu ino maratet ino akka gerti syarar jirtu agar jirtani garu ammo Fatima tunillen telefonnya rafute gerti hangga gerti isi tanah kharab aset basu video kam belum isi itu ramerte. Isiniif gadhiisaa deemti inshaallah rabbiin mee hanuuf hazaadhaa fi sugaa barbaanne gartee bakka ishiin jirtu san bakka ishiin itti dhiiftee gartee biraa deemte san dhaynee yoo achiin dhabnu taate inshaallah rabbi achumatti nu haa eessisu achi garuu hara dhaytus hin qabdu mee dhayneeti akkasitti barbaannee gartee rabbi irra nu haa dhaabu garuu rabbiin haaliin namatti hin fedhini haala akkanaa kana namni gartee ishii takkitti tanaatu ammaan tana jira malee namti gartee Faatumaa tana hote malee namni amma waa'ee ishiidhaa tana jala deemee akkatti cinqamuuf hin jiru jechuudha dubartoota keessa namni asii akka namatti hin dirmanne illee ni beeytan namni asii yoo ati shaara kana gartee hulaa duratti kuftee namni gartee sitti dirmatee ol si qabu hin jiru akkasi garuu ammaan tana
nuti dirqama keenya bakka ishiin gartee seentee barbaanne gartee sheekha irratti illee hatta yeroo bilbilli isaa dalagettee jechuudha irratti bilbillee isin dhageessisaa yaana rabbi nuufis haa laaffisu du'aa nu godha duuba ati ammaan tana bakka san amma qabatamaan numa geessitaa miti? Suma geessa bakkuma sana si geessa yoo achumatti na eegdee ammaan tana gartee ana fogguun nannin qaba jekkatti dhiigaa dhagaacha biyya kana akkatti na reebdii tere yoo bakka dandeenyu walumaan qabnee galchina jeen sitti dhufe gaama sheekara sumaatti natti dhalaayee miti tere tanaaf sitti dhufe gaara ammaan tana saadam keenya kan inni deemnaan siin jaa. Waan bareeda namni gabeeytee nama mararfamtee akkatti cinqamtee gartee atilleen halkanii guyyaa hirriba dhabuun kun baay'ee nama ajaa'ibaati atilleen baay'ee galatoomii garuu amma badhaadhaan rakkinaan jettu abdurrahmaan kiyyaafin kennaalee dhiisi nyaata bilaala kiyya nyaachi badhaadhaan jettu noggo ishiin akkanatu wallaahi mimmaan qabachuu daddabeetiin shaararraa akkan ta'u dhabee hordaa keenya naa ibarfaatumaadhaan an beetu sin beeku ati eenyu Miyyo na Fatima je hitma la ibra al fodo wa takkan beet akan taw da beetu wallahi shaara tan ratti barbona wallahi biyya ma tan rasa da kan da wonto wallahi du takkan mar bacci baay'ee nama rifachiifti namni garuu an akkana yaadutti garde rakkinni kun yeroo jalqabaati bisaaf wal ati quban qabdu haala isaan waliin irra jiran waa'ee bultii keessatti taligoo waliin qabani duraan nagaa walitti qaban ammaan tana kuma miyyoon ganda sumaati moo ganda inni takka ta'e dhufte eebasumaa walitti garagalan yaa wardan hagari dana illee qalattan jira yaa jaarsi duraan haa goon jiru wardan inni sin aarii ni dhiisime numa sirra isa kama isuma kana gizee hunda maana dhoon jala deemtii Abrahaam kana gizee hunda tana duras biiftunis para kuma Abrahaam akkana goote yaman kana keessatti ammallee nadhoon isa jala galte jettee kana yaa wardan jeet osumaan kadhadhu boodan kun otan malgaa No, asra geessa narga amma tana bar kharaan ishiin irra geessa kuni. Hedduu takka nama rifachiisa wallahi si. Ammaan tana gartee eega isaan jidduu gartee taligoon itti jitte kana Abrahaam takka bilbilees illee ta'u wajjin akkamiin dubbanne waama takka waa Abrahaam. Abrahaam amma osoo inni jiraate akka wardaan keessatti kana osoo arge wallahi muka malawwaatiin sammuu adda sabana akka. Akka haala ishiin akka ishiin keessatti sana garuu Barbo wardaadeen gadda qorii takkitti hojii nyaanna arraan tana shaararraa kaartoona guuru jechuun tun hedduu takka nama rifachiifte wallahi takka nama rifachiifte haa nama gartee nama naamusa nama kabajaa qabullee nama nagaa nama miskiina nama gartee nama hin tuyne akkasii Abrahaam illee ni beeka haala ishillee ni beeka akka gartee ishirraan tarkaanfatee tabiraa laaluu dhiisee sila ishiin tun akka miidhamne anna barra video ko isin gadhiifte ati gartee gadhiifte san laaletin baay'ee takka rifadhe garaana nyaatetin gartee baay'ee takka rifadhe bara nammaan kan agashiin kara baay'eetti baatu video wardaadha gadi lakkisa hordoftoonni argu gaafanii yaaddaniiti miyyoon tun karan kutta janii yaaddanii ture gadi lakkisaaf gaaragas jidduu Raggal lakkisee kana argani. Haal mashiin keessa jirtu kana. Haal mashiin keessa jirtu kana ana wajjin argani jeetin raggal lakkisaa bara. Bakka tana garuu an ammallee Abrahaam gartee waan tana yoo hin dhiisin ishiin ammallee furmaanni ishiidhaa hin jiru yoo gartee silaa. An Abrahaam dhiisin jeen ilmaan kan kee xiqqaatte guddattee ganda rabaa dalagaa seeni xiqqaatte guddattee waa argatte irratti ergadhu ilmaan kan kee karaa dabarsiifadhu karaa dabarfadhu jeen dhiisi Abrahaam irraan jeen kana hormaan addoodhaa irraa dhiisi jeetini haga tanaan biraatti dubbataa jira. Takka nan dhageessu halkan guddaa osoo akkatti bochu osoo akkatti azantu buutti nyaata argaatiin irraa nyaattu hin dhuytu biyyoo maal taate yaa baaxumaata hin jenariis wardaa maata halkanii guyyaa nama bocha kalaas amma barinu maal kale eegaa kale muuziqaa nama kana kororosiin dhugattee guyyaa kororosii haa dhiyoon ta'e kororosiin dhugatteeti deemti barna harkaatti dhiibbatte kororosii furuutiin jalaa awwaalee booda naguna karamata baqa arsan karaa kana kuttee Saniin jala barbaada shaara irratti arraan tana agaree kunuun. Dhiisi gaa rakkoon qabu. Inshaallah ati garuu beeytee wanni hin dabarre hin jirtu amma ishiis barbaannee rabbiirra nu haa dhaabu gartee ni galchina manatti. Sheekas gaa bakka inni jiru ni baafna rakkoon qabu. Bilbila isaallee bilbila beeytee shari'aa hedduu qaba. Tabiraatiin illee gartee irratti bilbilleetii ogguu yoo barbaannee dhabnu taate irratti bilbillee gartee isas akkasitti akka waliin gartee furmaata tokko keenya waliin mareenne inshaallah ni goona rakkoon qabu tuni
galatoome illeen baay'ee cinqamtee fi rabbi jazaa isaa habalu haa. Wardaan abbar yaa miskiina. Gaafa mana ishii gaafa Abiraam jiru gaafa mana ishii qabsa gartee waan ati nyaattee dhuytee wallaan waan ati nyaattee dhuytu sin seetu bar. Akkasii dhuga baanta. Wallaahi lafa tana taa'uuta sin kodditu wallaahi wardaan arraan tana gabbaatee shaararra. Akkas egaa hordoftoota keenya waa'ee gartee wardaadha ishiin jala buutet viidiyoo irraa martee gartee sadarkaa ishiin irra jirtu isin takka takkaan viidiyoo isin baasuuf deemti. Inshaallah bilbilli ishilleen Faaximaa harka jira. Rakkoo hin qabu. Rabbiin gartee nu faana jiraatu isilleen du'aa'ee nu godha. Amma waan ta'e hin qabnu nu haasayyee waan ta'e hin qabnu akkasii hordoftoota keenya akkasii mee du'aa waan nu bira dhaabbadha.